محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها بر وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد عبد الله إخواني أمواتنا ثم إلى روح الوالد أحمد خان عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu an Abdillah bin Buhainah, saking Sayyidina Abdillah bin Buhainah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi ana iku idza shalla arikalane salat sapa Kanjeng Nabi farraja moko benggangaken sapa Kanjeng Nabi benggangaken sapa Kanjeng Nabi baina yadaihi ing dalem antarane asta lurune Kanjeng Nabi, kedua tangan. Baina yadaihi ing dalem antarane asta lurune Kanjeng Nabi. Hatta ya berdua sehingga pertelo, sehingga jelas opo bayadu ibtaihi putih-putihne cengkeleane Kanjeng Nabi, cengkelean lurune Kanjeng Nabi. Hatta ya berdua sehingga pertelo opo bayadu ibtaihi putih-putihne cengkelean lurune Kanjeng Nabi utawa ketiak napa kelencepan tepo tena ani kolek putina kelencepena sampai ekatela. Hatta yabdua senggo pertelo senggo jelas opo bayadu ibtaihi putih-putih ini cengkelean lurune Kanjeng Nabi. An Abdillah bin Buhainah anan nabiyya saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku idza shalla rikalane salat Kanjeng Nabi farraja mongko benggangaken atau benggangaken sapa Kanjeng Nabi baina yadaihi ing dalem antarane asto, bahasa halus setangan, asto lurune Kanjeng Nabi. Monggo jenengan asto, monggo jenengan beto di asto isra teguk witanang ro kebeh, monggo kali disambi maksudnya ro kambi kakang bener ro kebeh moleh
Kala kan ngucak ro sambi ngaku kira sambi mole. Tatojek sambi jero kakan. Hatta yabdua baina yadayhi dalam antarane asta lurune Kanjeng Nabi, hatta yabdua sehingga pertelo sehingga jelas apa bayadu ibtaihi putih-putihne cengkelean lurune Kanjeng Nabi. Dari sahabat Abdullah bin Buhainah bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika melakukan sholat maka Nabi merenggangkan kedua tangannya daripada tubuh. Jadi Kanjeng Nabi mau sujud benggeng tangan hatta ya berdua bayadu ibtaihi sampai kolek pote kelencep nane kayak katelak. Berarti kebaliknya orang bine, mon orang bine asujud soro ayyadumma, soro pakelumpok, soro pakekep. Orang laki, soro perenggang, farroja baina yadaihi. Di antara tanang dua, pepenggang dari apa? Dari badan, dari lambung, dari tabuk neka cek pakekep. Soro pepenggang, neka hokoma sunnah. Hukumnya sunnah. Bagi orang laki, bagi orang bini tak sunnah. Sunnah orang bini mana sujud ayyadumma. Esro mengkeret, esro pepolong ke bini kah? Karena kebeteraki mun perenggang karena orang bini ngangkui mukena, ngangkui ruku neka aglombor terus dalam pakai kaos. Karena tak ada jaminan pasti tak katalah kita tak mungkin. Jadi karena kemungkinan beda kebeteraki tendang angin atau besi lain sehingga katalah anggota badan maka orang bini mana sujud cek perenggang. Nah pembahasan sini kene. Mon sini kan akekep pebengkeng. Pebengkeng kanggo orang laki sunai pebengkeng kanggo orang bini sunah akekep polong mengeret aneka wa hadzal fi'lu makhsusun birrijal. Kaifiyah sujud sing nikah sujud Kanjeng Nabi nikah saya perenggang antara tanang dua jauh dari tabuk dari badan makhsusun aneka khusus engki paneka kang kui orang laki makhsusun birrijal khusus kangki orang lah. Ammal mar'atu adapun orang bini fa inna haqqaha maka hak orang bini wajib bagi orang bini antadumma jasadaha sorai pepolong cek perenggang sorai pepolong jasadtah. Anapa li annal matluba fi haqqiha as-satru karena sewajib kangki orang bini kibanekan nutup aurat dayang aki sampean orang bini dalam salat senik ke sampai artinya cek sampai beda anggota badan ni katela dalam solat ni kah singka orang laki soro perenggang pebengkeng orang bini soro pepolong anapa tojuna karena li'annal matlub saya tuntut di orang bini as-satru nutup aurat. Apa boleh di luar solat? Apa boleh di luar solat? Baik. Berdasar debu bahwa debu Kanjeng Nabi ini ke ihtimal kemungkinan debu nikah hadis saya nerangaki sujud Kanjeng Nabi nikah sampai katalah kelencepan tepotena kelencepan nikah kemungkinan ihtimal kemungkinan apa kemungkinan aneka kemungkinan ihtimalan nikah engki paneka kang kui orang sebi tibian kang kui imam tat otabe kang kui orang semunfarid esoro pebengkeng gelek nika kemungkinan dabun yahtamilu fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam ala halil imam wal munfarid
kemungkinan bejeng salat Kanjeng Nabi sema bengkeng peneka hanya khusus bagi imam otaba orang semun munfarid orang yang tak berjamaah. Sebab mon orang berjamaah tak bisa membengkeng karena pasti beda orang yang kanan kiri nah. Lah mon bebengkeng de orang de kanan napa mon bebengkeng tanang sedangkan teti makmum id la yata'adza ahadun mon orang sebi tibian ya tak ada orang seida ada orang se merasa terganggu kalau bentafrij ini minal imam wal munfarid. Ammal makmum silahkan, ammal imam tak apa-apa fayan fariju baina yadayhi. Mon makmum ki beda syarat tah selama tak idak ka orang. Mon idak ka orang ngalarane ka orang mepegel ka orang cak bebengkeng biasa bae. Keng cak bopolong. Malah tak nyurupan orang bini. Keng tahu saya bebengkeng mun banyak orang. Jumatan kan rapet. Eko aja bi orang bilang, wah bejeng ngak beletang. Mun selama idza ka orang, tak sunah haki ngak nikah. Nah, mun idza da orang tak sunah haki. Paham iki? Adapun mun idza ka orang fala yushra'u lahu dzalik. Al-ma'mum alladhi yata'adza jaruhu bil mujafah, mun beda makmum terus beda makmum lain mereka merasa terganggu bil mujafah kalaban mepengkeung kala fala yushra'u lahu dzalik, maka tak syariataki tak sunaki mepengkeung tanang biasa be berarti kincak pakai kep. Kemungkinan nggak nikah beda ihtimal, tapi sejelas berarti mun debu ejilingaki kemungkinan nggak nikah karena beda idza ka orang berarti seesunaki cuma dua bagi imam atau munfarid orang sahabat jeung bitibian sunai perenggang. Mun makmum congok mun idza ka orang mengganggu dak kanan kiri nah maka fala yusyra' lahu dzalik, maka tak sunaki orang mepengkeung tanang dua. Ini kan hukum sunnah. Baik. Hadis nikah menunjukkan bahkan al-Imam Al-Mujahid adabu annahu kana wa an Mujahid annahu kana yukrahu ayyadha'ar rajulu batnahu ala fakhidhih idza sajada kama tada'ul mar'atu. Yukrahu dimakruhkan bagi seorang laki-laki ayyadha'a ar-rajulu batnahu menaruh perutnya ala fakhidhihi. Napa enga orang bini mon orang bini pacet napa nyamana soro merkukuk pacet di dalam sujud nikah tak sunaki senika tak sunaki napa nyamana enga mon orang laki pacet soro ketela semangat mon orang bini soro merkukuk dalam sujud nikah cek sampai ngetelaki geng-geng karena kebedaraki katalah aurat kan orang laki tak oleh. Bahkan Imam Mujahid memakruhkan hukumah sebagaimana mun ngelakonin napa nyamana kaifiyana sujud enggak sujud orang bini hukuman apa makruh. Orang bini Imam Ibrahim adabu idza sajadatil mar'atu faltadumma fakhdhaiha wal tadha batnaha alaihima. Mun orang bini sak sujud maka soro perapet soro polong pokang dua neka soro perapet soro pakekep wal tadha batnaha alaihima tabun soro patepak dek pokang dua. Paham? Neka orang sera orang orang laki tau le makruh hukumah soro perenggang dadi tanang soro perenggang betes neka cek patepak bereng tabu cak jerike maksudnya ono jerike pian mun reng bini sora jerike pacet sora mun sujud ni ngareng jerike tapi mun reng laki
enten surah kita lak gagana. Nah, orang laki makruh hukum pendapat Imam Mujahid neka. Jadi sapa aja tak pada bi orang bini. Terus apa hikmana hadis neka? Sujud Kanjeng Nabi acora ngak nikah ya model ngak nikah ini kenapa? Pertama, dari hadis ini kan bisa kita ambil pelajaran istihbabu hadhil ay'ah fi sujud wa hiya muba'adatu 'adudaihi an jambai. Gerakan sujud sing ngak nikah merenggangkan kedua tangan dan menjauhkan tabuk dari pokang dua nikah, aneka hukumnya istihbab mustahabbah, hukumnya sunnah. Kemudian nomor 2, mon cara ngak nikah idza ka orang karena Kanjeng Nabi nikah napa ada bu penikah ndak salah situng sahabat se kemungkinan kangkui orang se dadi imam atau orang se munfarid. Bagi makmum catatan dengan catatan selama tak ida ada orang lain tak merasa terganggu. Mun ormas terganggu kelebihan cara sujud se merenggangkan kedua tangan maka hukumnya tak sunnah. Apa faedahnya? Faedahnya sujud se merenggangkan kedua tangan menjauh tabuk dari pokang kanggo orang laki aneka hikmahnya kipeneka idharun nasyad warrughbah fis shalah, menampakkan semangat dalam salat, menampakkan nasyad warrughbah senang dalam ibadah. Mun akeh ajrike kan ketara jek sengkah asujud ajrike orang bine pacet kudu sineka karena tujuk orang bine si al-matlub si tuntut supaya nutup aurat. Orang bine ngestete mun ruku se belean gasa se apesa tadi dua neka mun tak ngestete ongku tepak ngangkat tanang dukul aja Allahu Akbar bisa ketelak dari samping. Mun tak ngestete ruku neka keneen masalah. Kemudian karena mangken ruku pun macam-macam berse bongkembangan berse ping ya ila cek bawa bayala pote ni kabonan rukun orang macam-macam mangken bonan pada apanya mana se sebelean berse mana peteti dua ki macam-macam bon macam-macam. Nah orang bini karena saya tuntut li annal matlub yang kipeneka as-satru wajib kang goreng bini nutup napa aurat. Nah jadi hikmah apa jeung sing nikah idharun nasyad fil ibadah warrughbah fil ibadah ning ngetelaaki ca aben ro semangat ben aben seneng dalam ibadah. Berdasarkan bunten hikmah orang wakila al hikmatu hikmah orang asujud semerenggangkan kedua tangan neka yang kipeneka asbahu bitawadhu wa ablaghu fit tamkinil jabhah wal anfi minal ardi. Karena orang yang sujud model ngak nikah nih sujud dengan Kanjeng Nabi neka yang kipeneka hikmana sangat tawadhu orang ngak nikah nih orang tentara bayi mun tegas mun semangat orang kata patuh laksana siap laksanakan dah iya abolik langsung ketelak semangat tah siap ya kentesongku bi ketuan jala bola ya jadi hikmahnya ka semakin gerakan apa semakin sujud ingat nika merenggangkan sujud nika asbab tawadhu ane ke paling tawadhu ngak nika. Kemudian jabhah aneka dai bereng elong karena neka sunna elong neka batepak lah mon la ake jerike jia tamkinul jabhah neka ya mungkin dai ini nyabe tetapi tak
tak neket karena pun atompo dek tanang bidek lengan nih kah mau sujud sini kah lengan sih bere ini tak betul bere sedangkan orang asujud ini kan suruh apa bere ini saya kira umpamanya sabai kapas atau betisu noro bener pokok nyeting saya kira mau sabai tisu atau kapas noro ini lah orang mau sujud sini kah seneket nekan benyakan bener sujud teponan tak salah-salan sujud paham nah jadi orang yang sujud nih sekira umpamanya sampai kapas atau mindil tisu aneka norok de jadi teket nah lamun sini kan ini neket pas de ini neket elong ini kata pak sini kah berdasar punten hikmana orang napanya mana sujud ngane karena setiap anggota badan nikah sujud tering situng tapi ada tuh ada sujud nih kok bunyak ibitong pan berupan sujud apa karena setiap anggota badan nih penoro sujud tapi pitah makin bi soft barisan mon barisan tu pacet esoropat situng parapat cek sampai berderenggang dalam soft mun dalam sujud soro perenggang barisan sekada di situng lah mun sujud bener di situng setiap anggota badan ini sekira oleh ganjaran dari ganjaran sujud tanang sarenggang doi elong marseneka soko sepelkot jadi orang situng saat sujud tapi sebadannya oleh ganjaran karena kapi beda lakon kapi nah dari hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran neka katipun panapa orang asujud neka sujud Kanjeng Nabi neka adalah khudu'an khusyu'an tadallul Kanjeng Nabi merasa hina Kanjeng Nabi ya dan Gusti Allah. Jadi mau sujud Kanjeng Nabi merasa paling enak dekat Gusti Allah. Paling khusyuk sujud Kanjeng Nabi. Merasa dalil, merasa hina ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketipun mana tak enak. Cereng cetak mau dicongkotaki sampean ngamuk, pas sabek ning tanah, Pak. Nokol cetak kereta oleh. Cetak, masalah cetak ke TV. Tak oleh haram hukumah. Karena neka anggota badan semulja. Tok etos gentosaki cetak masalah cetak TV. Cetak TV etos gentosaki. Tak oleh beneka. Surah amul jaki ke cetak le. Anggota badan semulja cetak ada regannya dan pangeran. Asujud sabai tanah. Apa long bi soko, Pak? Hah? Apa long bi soko? Jadi ini kan menunjukkan katipun pana pesifat atau akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Saya terakhir dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran ihtimamus sahabah. Perhatian sahabat ke Kanjeng Nabi. Ihtimamus sahabah binakli af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam kelaban ronero lelampan Kanjeng Nabi. Cek sampai ketinggalan cara sujud, cara nada iya. Ihtimam sahabat, perhatian sahabat, cara sujud cara mancing, cara rukun, sebagaimana keterangan-keterangan seri berin saya terang lagi, cara Kanjeng Nabi ruku, cara Kanjeng Nabi i'tidal, cara Kanjeng Nabi awudu ban sipitorota, aneka karena sahabat betul-betul perhatian. Guli sampean tak perhatian, ndak wuduun kiai ngapa wuduun yai guli sampean tak oneng. Ndak remah yai mau wudu tak tahu, remaja tak perhatian. Dek remah yai jemon apanya mana mon ibadah yai jemon istiqomah yai sabung perhatikan karena singke kulit sampean tak oneng dek gerak geriin guru nih tak oneng mon sahabat perhatian kiongku sampai sahabat nih mon takok tak meloh de ilmu na Kanjeng Nabi bade salah situ ngase ajensian mon se ala ko aben tanggung bisa ala ko malam
bentau sa'alakoh torok Kanjeng Nabi. Catat ilmu sik oleh dari Kanjeng Nabi deki bagi ka sengko. Ben ngono keluarga Nabi bacaan kok. Sa'alakoh malam tau sa'alakoh. Abacan kok sa'alakoh siang. Engkau sengingunana keluarga kakek. Catat ibadah Kanjeng Nabi, catat akhlak Kanjeng Nabi, tero sebarang cek sampai terlewatkan cek sampai tak melo kebala ka sengko. Sampai enggak nikah. Dari ini perhatian dekah Gusti Kanjeng Nabi. Sa'alako aben, beremun bersa'alako tangkung sa'alako malam tangkung bisa alako siang. Ya macam kok lah. Torok Kanjeng Nabi roh, dak remah akhlakah, dak remah ibadah. Jadi ada saya terlewatkan. Kita cukup genik ke para sahabat nih kegiatannya mau luar dalam sahabat oning. Tapi mau dalam Kanjeng Nabi sahabat tak oning kata apa? Lah ini kita mare. Kiatannya dengan Siti Aisyah. Mau luar dalam kau le oning jangan para sahabat. Tapi mau dalam kau le tak oning. Apa saya perbuat bi Kanjeng Nabi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahli. Kanjeng Nabi ini mun bedek dalem nolongin napanya mana kewajiban atau nolongin penapa pekerjaanna orang keluargana raji-rajina. Bene pas juk toju ekor seh kare nyaman nyoro punten Kanjeng Nabi ini kah. Teti sahabat nika fi mihnati ahli ta'ni annahu kana yakhdimu ahlahu wa yusa'iduhum fi a'malihim manziliyah. Teti Kanjeng Nabi ini kadang mun bere compok dan kadang nyapoh. Khiyatati thawbihi nyai Kanjeng Nabi ini kah. Wa islahi na'lihi sandala mun bedese peke ejai. Wahal bisyatihi dan kadang meres susu tibi kalau bentanang sojana Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini kepenasaran ke Kanjeng Nabi nu terus menerus Pak. Tak tobu. Luar dalem torok bunte man kamane torok bunte catet. Ini kepon barokana sahabat mun ada sahabat ini tak depak debun Kanjeng Nabi kulo sampeyan nih. Saking diri perhatianna sahabat sampai berde dalam pun yurus mun berde luar kau le oning mun berde dalam pan apa saya perbuat bi Kanjeng Nabi kana fi mihnati ahli Kanjeng Nabi ni ka alatin mun berde dalam alatin Kanjeng Nabi ni ka yakhdimu ahlahu nolongin deka keluargana nyai kelampina tibi nyai sandala tibi meres susuna onta sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat dari seranya mana salah satu sahabat seadanya dekat Sayyidatina Aisyah sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi wahai Aisyah apa yang diperbuat oleh Nabi fi baitihi di dalam rumahnya. Kalau di luar rumah kami menyaksikan cara wudu kaula oning, cara salat kaula oning, cara ajalan, cara tojun, cara ngenum, cara deer. Mun bede dalem pan apa sek debu sek kelako bi Kanjeng Nabi kana yakunu fi mihnati ahlihi. Kanjeng Nabi mun bede dalem nolongin keluargana. Nolongin sera keluargana. Dadi mun bede reng laki nolongin keluarga masalan nyapo abane nyapo mersek tibi abaku lan ngepel tibi nyapo tibi mersek tibi gerdine tata tibi lemari sapo tibi bersih dadi mon fuso pureng sepone ka ingat pembantu abane ka baune nika bede sot kosot se tanang neku kebus sering baune ka bede serbet bede rambing kebu mari kebu se kosot kaca lemari, kaca neng kamar, kasur kayak gebos, mari gebos sapa niki reng sepo. Bila mari ada pereng reng kes tibi, apa? Cek Kanjeng Nabi senika.
Nyai sandal tibi apa bede sing muljaan bi Kanjeng Nabi sombong. Tapi tak nyaman ro nyoro Kanjeng Nabi ini kah. Ya. Paling utama na makhluk Gusti Kanjeng Nabi. Cuma ki cek rasa arah ya mun sorong nyasa sempak ya cek. Pas sampai ke sebine sasa. Ya tak apa-apa ki keng sara gelu. Beda kan jagule Mekah. Maresa sasa nyemurne ka ngerem. Engkau romor jemur ngerem jan kula. Kula reng penasaran to arah apa mengirem mur jemur. Hutak nyemur sempak kabine kan soro ngerem jan kula. Ki jan camet tok jan. Tek beri lebih kowe. Sehat men ki cek rasa are takok ngeding kadari pada ki nek bini semakin merajalela kare ronyoro pas aku soko. Ya gede entang kele. Ki ya Abdullah Muhsin podo katon nika ya Abdullah bin Hashim ya Abdullah nika senika masak tibi ngulek tibi nyaksee gaula almarhumah ibunya Zahra nika ki tojuk ning korseh kami baca Quran yai sadak bedikdak adeng yai ngocek cengeng ke yai Masya Allah kula sasa tibi ba Arab tak pernah kula nyuruh kanca bini sasa ini tak pernah kula buru mun sakit paling nyuruh kanca laki mulai kurang sehat sasa tibi Arab takut do bini ya marah mun ngalana sasa tibi ngepel tibi apa tambah mun anak nih benyakan kula saya mandi kikaro reng bini itu kesi jedok lah ngelatih selake cek ngocak njek dedok karo jedok lah ontur lek ke Jember ngoncur lek ke bener ba cek tedung meloker cek macam karo jedok lah kewajiban lah mon lain aja macam reng lake reng bini tak gelem nyosoy hanreng lah hanreng bini pak nyaman hadonah maka ning Arab nih reng bini nyosoy tak ada aburu Kanjeng Nabi tibi saya nyosoy Siti Halimatus Sa'diyah karena ning as-Sa'diyah ning tisah saat nih kah anu ko terkenal ring bini sesolihah lah aku nyosoy makan Kanjeng Nabi andi tretan tongkel suson senyosoy sera Sayyidah Halimatus Sa'diyah ning Arab nih biasa tak gelem karena mau orang nyosoy rosak kebetulan seborang boneka koros ya kurang tedung selama 2 tahun nih sosoy orang lain nih kan yang Arab nih kah mereka tuh enten karena ring belas ring bini ki nyosoyin anak tak gelem kalah bapak nih ya bapak tanda aduh bah keduaan bi anak tedung lah kok iyo ketona bayi cek kecetak ya Kanjeng Nabi ini kamu berdalam nyapo nyei entun tak ngarat to pak ayo lo lagi aing celep kok gawat mare jadi ya tak demban lebih nih sara kurang ngepel ngebon anak amasa selake main domino cala aku bah toratuan ngak benera tongku toratuan tong do tong minta ngakan ya dempal bini nembian ngak make tesen yang bini jadi cek kau pelaku apa dan nungguan mun kasar sambian saya kasar saya apanya kapalan tanah ngereng laki tak apa aku boleh kapalan pak apa nyaman mau nampeleng benda sakit reng bini cek kapalan cek sampai kasar palos melaki sabun kantel semua tepes melaki pole mbian karo mulai sampudok wis mulai ngurnyang cek tak ngilala kau sambuan melolo jadi nek keperhatiannya saya para sahabat luar dalam saksiaki catat gerak gerin Masya Allah dalam nih kegiatannya enggak napa Kanjeng Nabi mun bede dalam wahai Siti Aisyah ki penasaran pak Masya Allah ini kah sampai cara sujud cara rukun catat kapi ini kah benggengaki nekah kemungkinan ihtimal kang kui imam otabah munfarid
sunnah bagi makmum selama subung ida subung napanya mana pada orang lain aneka merasa terganggu, monki merasa terganggu karena berdempetan karena ya, maka te syariataki yakni te sunaki ingki peneka napanya mana tafrij atau merenggangkan kedua tangannya ke te sunaki mon mengganggu da orang lain matur muga tete ilmu manfaat neka lakon nika lakon amalaki jadi mon sujud engak dek nih kembian mau ruku enggak beri lurus mau mancing i'tidal haja beli boleh di tempat salah tengah neka tegak male bedepiteun orang saya tak toman ngaji bisa ngaji baik matur muga tete ilmu manfaat amin kita tetap bab sujud neka babus sujud wallahu alam bissawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما واخلاتك يا علماء نهضى بالخير نوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من ناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد رب العالمين فهذه إلى حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمع أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها والوبار وسوسا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني ثم إلى أصحاب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته البالية أحمد بن عبد الله وصلى الله أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسرار وأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله غشيهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة.